dedicate my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its range is village, where love shines through. Malungil kapsingil mer kami war other belal mas milo mes oreng setel mo mes ringi at TMC mengal ais may kay kita gel mengal ais el dilu para belwa del bokmal mes kami ura el al time masel hotel mengal ais ya dol tirak ra isela skogi yang ngarangi ya flight el mirabelur belau el tianga ultakara 156 el passengers el ngarakwam el mirabelur belau tianga mera hamidori adol tirak la tigingel engel o Maredra Bureau of Aviation. Tirakal ngara al tial flight ya tirigel ngara kwam may yang mla overbooked. Matamo ora selkuk tara flight el mera June 10. June 10 na ultakara malbatokol adal mera blur belau ya dol tirak la tigingel Mr. Olgaril Kasuo el ngia o ngara coordinator quarantine certificate yang malagol wasing may dal ngara 40 el quarantine certificate sa al process ra al sila dal sils el girira eager el adult sorry el mirablur belau tol tirak ra ay sendirak ngarang ya flight tel kukar belau emrail at yang amrail ra May 28 tama May 29 el Malaysian airline ma Tiger Air mostra ra adal ngara ikal flight tel May at tirigel adrangod al belur mles stranded matamora swebal maral most tirar adrar wa Europe mahuriping ma Bangladesh tol tirak ra ay sing ngarangi arten el patients mar escort el ngara Taiwan el tira o siga al du ulele mirablur belau ngarangi arte de el tirigel si level soril mirablur belau via Taiwan ngarangi arte der tir e direk guktara isela skogi yang moringi a flight el ngara Taiwan el mira June 7. Hetial flight ta dire kalolta karangal ka skur belau, tirgal ngal ka belau nga skur at Taiwan. El merablur belau di me vaccine emrael. Matading mas ertial charter flight emere airport tel nga vaccine el muktel merael el murat Taiwan. Al sorry el me kirablur belau el me ovigation mal ubet me mer del tuob dra compound dra airport. Et giril di tirel harawa quarantine tirel 14 days Michael PRC test. Tol tirak la tingin la adra hospital ang malagulwa siya arala PRC PCR test $140 siya arala quarantine rapical seals $150 kadukuk morat tara may ang ice maulbira kalulaw amla introduce ra la elmo open ra season ra o malal kamadukla tial la introduce ngira olbira kalulaw amor ulim sel November 1st el mo December 5 ang open season ra kamadukla ang aringil 5 years tiang mo base ra igel research ra PICRC al malagol wasang mal na increase sa population ra kamatukla ra al sila balur belaw kadukuk morat ra may al ice ma Senate Committee ra Ways and Means amlat tabdi aba bilngel el demand ra WIO government ra balur belaw mangharaw igel reductions ra ay gelu udaw del melngara WIO el nora Social Security tol tirak ra pabilingela director administrator Social Security lulal tul yang malagol wase bato kararaad hamlaw spe ay gal MSRT ma direk kel contribution sa mlora SS mang dia kaudu de la SSRL al time return ay gay kita ludo tol tirak ra tigingela Mr. Caleb Udoy Jr. Minister of Finance yang malagol wase nga 1.2 million igel deductions el bol give back el morar adal malay illegal bel tax sa government source tialudo del mo give back ay kal bel tax mga sel cross act tol tirak tra ang ice president tamle saing reeli Aircel bill number 11-31 HT2 ST3
التيالبي لا مولتوب درا $480,000 ارسل ان سي دي جرانت المو معرفة بالهيمودياليسيس مسينس مسير ومسيلغ يدير المو ومسا ايتسل ستيت ترافلور بلاو $20,000 المو كيرر التيال مرال ميل بلاو جيم دول تيراك التيال ايسنك ميدل دوري الادرافلور بلاو او اسمير او سبي اتريتمنت ترا هيمودياليسيس اي جايل دونغو مسير ومسيلغ الالتايم ngaring yana en el hemodialysis machine sera hospital 6 operational ya tablong talamal beyond repair ma imong el talmal ending mangila parts ringi tol tirakra ice en $113 $13,000 sa ara legal BS el hemodialysis machines $9,000 sa ara la part